Ka United Democratic Party mentakasi ka Hendro Tarik undak pra arajar RPR kala sai madan ya ki live ngot ki kertong ke banyak kon ya ka election MLA hakasnem arajar RPulai. Ia kini ki kertong la pemena mentakas ngi de kini ram jaka sang haka jalan ka belong office jang UDP hasilong. Kini ki kertong ki kentup na ke district bapa fair jang jalan Meghalaya. Baru ki sitting MLA ki la pau kerteng haka ni ka thup ka benengkong ya ka bala penmi da kini ram jaka sang mentakas ngi. Kentup ri kini ki ka mahmat jaka sang lain do ubak bindulanong bolong senior advisor jaka sang. Ki kating bala pemena mentakas ngi kentup ubak met ba lengdo bolong presiden jaka sang ba broling nong si bolong menteri jang sarkar jela. Ba Lakman Rembui menteri jang sarkar jela. Ba Titas Khan bolong siam ka KCDC banyak kon nasara. Ba Karman Shela minister banyak kon na po Kliriat. Ba Jemino Motho banyak kon na po Nong Thamai. Ba Polong do banyak kon na Shillong West. Lain do ubak bendulanong bolong anu lam Bahmat jang seng. Ya ka ba 4 pemena satya nang nu unyale.